Voilà, et assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum andunɓe tous les jeudis araɗen ɗo ka émission daroyiɗa émission DJ Bella Jolil. Hiɗon andi émission on ko ɗo woni émission monanɗa hoorema en tout cas o ratata yo Allah dan ɗon tigui nawnude ɓa hay ɓe ka résinga nawni hatta waɗede divisé cede émission o ratata. Hara mi salmini kala monanɗa hoorema hino andi tous les jeudis ka Jama TV ko enen e émission ko enen waɗata émission on ko enen présente mo salmini jama fop wona o ma o salmini nera men ɓen babira e men ɓen en accale e goɗo torɗen Allah nangaɓe sokaɓe yalla yaltimɓe to jam moƴƴere nawnuɓe waali kawɓe talɓen kadi yalla yaltimɓe to jam moƴƴere ɓe continue activité ji maɓɓe ɗin e en général en turki Allah kala monoɗa hoorema ko sattino e makko yo Allah lan ɗon ittu e hoto jam moƴƴere. Jama TV ko non jeeyi émission daroyiɗa ko non jeeyi émission laaɓa e poy ko non jeeyi émission hottu en fuɗɗa diallo ko enen jeeyi donc présenté noon ɗin émission ji ɗin fof ko DJ Bella Joli présenteur ɗi ɗo e Jama TV par ce que ɗon andi Jama fewno ɗo min naali goɗɗum kono télévision on ko ɗo télévision ɓe waɗi télévision maɓɓe fewno ɗo e mi sikki tun kadi si Allahu lan ɗon jaɓi continue ha Allah walla en yahen ka faala ɗen ɗon par ce que ko fimon télévision on wira télévision Jama TV min noon ko Jama on jeeyi. Donc so yi hande non miɗo an ko africain mi woni mi arta mi yewta on détail fi ɗum ɗo par ce que hiɗon andi si mi wattike si waɗi piiji ɗo tun haray ɗon andi ko goɗɗo goo ɓorni mi donc c'est comme ça hara meɗen tori Jama on fop kala mo ɗa hoore ma no ay soutenude animateur ɓe wonɓe gaaɓe yo soutenu woni ka ɓornagol conci woni ka argol sponsorisa c'est la même chose parce que si ɓe addi conci ɗin kadi donc haray no daare tun émission ji wonde gaɗi harana enen a yeeɓe ande ko fewno ɗo émission no ga vraiment meɗen weltori on émission ɗon surtout parce que man ko sénégalais joni moye wadde kono émission ono mari sponsor et puis vraiment meɗen weltori mo moƴƴa ɓaynamin fenu nani meɗen andi kamɓe on hiɓe wallidirde enen noon hiɗen wallidirde kono koka hunduko naka ɓerɗe donc haray meɗen tori Jama on ɓe wakkilo kamɓe kadi ɓe waɗa konno heddiɓɓen noon si ɓe mari produit yeteɗe surtout mo marɓe conki yeyeteɗin ɗum marɓe ay siko banana adduɗa wiiɗa ko ɗum yeyete si min ñaami tum seeɗa min wawa feƴƴinandema ɗum na probléme noon mais il faut que Jama wallidiren ka émission ji men et puis andi toon ko goɗɗo dari tawi par ce hari law on daari télé musique guinéen wo fayda so nangi télévision guinéen nangon télévision ji ɗin déjà hara hay hara no dari hay on darta ko faal ɗon ko mais Allah addani en woɓɓe ƴetɗuɓe initiative mum moƴƴinani en télévision ji ɗi jeyɗen en wowlay pulal wowlen maninka wowlen français wowlen kala ko faala ɗen harata nan tondiren e fi hon ɗum on jaɓata wallidiren hunde nden yara yeeso hara on accidale moƴƴin ɗon tun wiyonno ɓay kanko moƴƴini e kanko guerta e mum no hulɓini no satti e men acce wonen ni wonen nenegol ndaare hay buroygol si tawi ko gootum
kun helay kono buro gongol sa motndiri ngol tunga habbi ngol fitta ittande ma do hana be accrochement wakam donc are télévision ngono do cité assemblée ka takko julirde juma cité assemblée ko don woni sa hewti don tun alandi ki on télévision Jama TV woni be hollete ka won don donc waray me salmini jama on mais weltani keɓe moƴƴa min ɗon mi après en ara direct affiche gol numéro téléphone o mi hirida e jama on seeɗa ɓayna mi yetta sojo min ko bari mi yetta jibinande dongol tuuma kamen jolil hoɗo gon kono wiyete hara mi salmini kala mo jolil e kenkon e burwal e siila tun ha hewtoy ndeylo afiya e ndeylo mangol mi salmina kadi ɓe tunni jale ha e dungil ha cewgol ha bombel ley bombel do lura burwal bayloyaɓe ha memoy dongol centre donc ara mi salmini ɓe ndira ɓen fof kadi ɓe kollangen dalawol minni on ɓe hoggo mango ha memanoyma ley miro kadi fo salminama donc mi salmina ɓe timbi madina ɓen kadi mi accali hay e goto ɓe ley fita kadi ɓe salmina kalata yummito wawta misiɗe han sangere jungol safa mi neneya saleya ha memoya pellal kadi salminama ha jippoyo kuulu kay siraɓe am ɓen donc haray en salmini jama on fop en accali hay e goto salminen ADKP on en général afdel on fop salminama salminen président ɓe ɓen e jogiiɓe kala ko jogiti hande noon émission men on ko wiyete émission ndaroyiɗa mais avant yo mi ara mon taw e ndara clip goto arten par ce que hande mbarno invité jo mais o wi haray o hettaki donc enen en konna émission men on arten ka numéro téléphone ndaren sen wawa hirde seeɗa acca e DG walla PDG walla régime walla caméraman cadreur ko wiiɓa bo adnan ɗon taw goɗɗum min daara seeɗa pétition ala ndiyam yarana ndaaru ɓeyda signel nombaji kanko e Ceerno Mamadou acca iɗon andi nombaji noon mi yet noon ko pay ko gandanɗa hoore ma joni ko moko ba avant tout d'abord iɗon andi ɗe yi image ittandema hecci hanki addi hande ɗe yi image ji molanaɗo labaɗo ko fecciteteɗo par ce que si tawi tummo ma waɗanama ko ma feccita image on kon ɗum image Binta Lali Sow wondema no okka o towal e mbuɗi kalisi moƴƴa ko heewi donc hande noon woɓɓe inna ko Dumbuya o kimo woɓɓe inna ɓe anda ko DJ Oudi o kimo woɓɓe inna ko ministre de la culture o kimo donc avant tout d'abord mi ƴetta goɗɗo ka ligne par ce que ko onon woni priorité on allo voilà musidɗo mi falano ka premier auditeur on warrani mais si tawi tun ɗon faala yen yewtudu yandi aray wota on yewtuɗon nda ɗon waɗi volume télé on ha feƴƴiti on ɗuyta e seeɗa famodiri on DJ Belano ɗo Longfort acca haray ko numéro téléphone on 78 116 82 38 jama on joni nandi numéro ngoy a jara ilni wole hiɗon andi mi yet noon voilà ene caméra on no ƴettimi moƴƴa ɗo non par ce que min sincèrement mi fano darade holla pantalon holla paɗe ɗen foppu holla doloke on mais billahi wallahi tallahi ne wuri ndara enen ɗiɗo neɓa tara en hewto e kap gendarmerie kagon boni kagon boni haɓɓa ɗon hebbulo nani sa yiti numéro on tun habboto ma waɗa mo a côté a faami ka voilà hara on yii ɗum ɗo Badiane o complet ɗo ndaar mo moƴƴa Amadou Badiane no kay studio ga nani teddugale mum hara ndaar mo moƴƴa o mi towna juɗɗen taw ɓe yafa micro yaafa ko président Malal Bari Bantingel président ngango min ka l'association alliance de la sous-région ko kamɓe wi he petit ñowɗum ɗo accumi ñoat ndo waɗɗa nano min tumɓe jonni goy ita to so yi toon sikkoɗo luɓila walla mi luɓimo na min tun dey acca ƴetten goɗɗo kal yi taw mera allo oui on jarama de nala to alhamdulillah ɗo inne hono ɗo make honto meɗen jeyra pita meɗen inne Mariama Dalanda pita goto gayna her honto e pita s'il vous plaît wolani honto e pita na honto e pita on to pita timbi tunni honto e timbi tunni
Timbitunni Dokore. Mi salminiɓe timbitunni ɓen fof. Awa. Andi min ko Peter mi jeeya, si mi nani mo Peter no welanmi. Na? Ko Peter mi jeeya, si tawi mo Peter noddi no welanmi wallahi. Ne? Wallahi. A wattane nder musique ji fotuɗi ɗin nani? Ko honɗi faal ɗon fotuɗi? Meɗen faale ɗo Ceerno Mamadou en Habibou en. A darali Ceerno Mamadou joni e nombaji? Par ce que nombaji komo Peter Bantingel. Nombaji Peter Bantingel ne? Joni ko Habibou Falla kadi? Walla Mamadou Junior Fatako? Awato. Walla hombo kadi? Busna on tagi ɗo fotuɗi ɗi ndugara meɗen heɗiga meɗen darde meɗen watta joni nayo heɗude ko yo darude et puis moɗon kadi amo haɗala réunion ngo min ɗo reni ma on bileɓe na min bileji ala reni ma ka tele retour o la reni ga retour nodda ɗo ala son tigi amali miɗo andi awa to ok mi waɗante morceau ji woni ɗi sallah jaɓi nani merci beaucoup wara salmini ɓe timbi sunni timbi madina timbi salminen ɓe jaga ha yaari alay Ceerno di Bamba di Fall ɗum komin to suusi wolde ɗum ɗon haray ko an jeeyi wala aray langari kadi ka fi ka conci ɗo ɓeti mi ha joni mi gaynal ɗo dey voilà mi fuɗɗi wolde tun auditrice jonati ɗo ko debbo goor walla jiguen la bon haray tigi tigi on président Malal woni ko watti men ɗum ɗo ɓe wi he ɗum ɗo mono falano ɗi conci ɗo no wala nodde min tigi mi endi kamo ha kadi won ɗon par ce que mi falaka ƴedde numéro président an on jonna jama on kono noon si ɓe yamiri lan kadi mi jonnu mi jonnayɓe haray ko ɗo salminten président Malal Bari Bantingel salminen Safiatou ɓeygu maɓɓe fenɗo ɓe jooɗi salminen Aissatou Bari en salminam acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo 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 oui nala ton jantum nala ton alhamdulillah ɗon e jang alhamdulillah golleji ɗi no muña ɗon noddami honto ɗon inne honno eɗen nodda on gila Medina ha meɗen inne kadi Amasara monsieur Amassar depuis Medina meɗen jeeɗa kay Pita honto e Pita Dongol Tuma honto e Dongol Tuma Geme honto e Geme Dungi Amassara depuis Dungil sa woli ɗum a wolay kala poy hiroɗa ɓe tunni jaale gaɗa ɓorungol rewaɗo yaha kenkon no rewaɗo yaha pelle abbo langoy sa rewi ɗo yaha kurawal ley yaha pellel ara kenkon yaha joolil feƴƴa bruwa yara sila yaha kurawal hewtoya ndeylo ɗon ko ɗon gandi ton mi jibine joolil mi janɗa joolil yasila gandi ton andi kam woni anda ton ka on taganami ɗon Binta bidon o kon boni on kadi on nani Binta hombo Binta bidon kel Mamma Dia ene BDC Binta bidon o ɗon kayno onno ɗum woniri ɗon awa sallah jaɓi Amasara on jarama merci beaucoup wara salminiɓe Dongol Tuma ɓen ha hewtaɓe Pita sa nani Dongol Tuma non ɗon accana men ɗon wala ara 78 watton 116 82 38 aray kono mi woɗiri noon mono faala conci ɗin ɗi wattagol ɗiɗo conci wano conci o africaine ɗo ar jiɗin ɗon andi ɗum ɗo fof son yeehi ka président Jammala Bari Bantingel depuis Sandaga ƴetto numéro maɓɓe on so noddiɓe tun ɓe ño'ana hen ɗum ɗon ko feewi par ce que fen ɗo ko kamɓe hande ko kamɓe ɓorninmi spécial pour émission Ndaaru Yiɗa on a ƴetta numéro maɓɓe on 77 watton 649 90 96 649 90 96 mono faala ɗi conci ɗo ko ɗon o noddiɓe tun ɓe andinaymo ko honto ɓe woni e Sandaga par ce que ko fetno ñaayi cokkelɗa ɓe woni riwo ngol tun mi yeggitu konno ngol inete kono sa hewti ñaayi cokkel tun a noddiɓe ɓe tinnante ko honto ɓe woni ɓe jonnama ɓe ño'anama walla waɗaɓe commande ha ɗo Europe États-Unis Asie haray président Malal merci beaucoup mi weltanike on moƴƴa voilà so feƴƴi ɗon ara salminen l'association l'alliance de la sous-région on
president Sere Joe Diallo kadi salminen wono Joe Diallo salminama moƴƴa kadi salminen nene fune conseil général on Mariama Boyi nene Sere on kadi salminama salminen kadi jaaja Sere on depuis Fas nene ummu kanka do salminama sirabe an kajja depuis kadi salminama salminen kadi wono bon Ramatullahi Mari depuis Lagine Konakiri kanko ngo murtiri ton taw Aissatou Koundara mi salmina non mi ara kamare be amben le 3 décembre allo oui on jarama jaram hiron e jang yandu dalala no don nodda mi hondo don inne honno ma don nodda depuis Kaolack honto depuis Kaolack depuis Kaolack hiron e jambe Kaolack be no jang me fo me jang wono le no wono fendi do wallahi me weltani o moƴƴa mene hinne ga Amasadio ba Amasadio voilà depuis Mali centre Dongel Sigon Amasadio be Mali be fo no weltana bay be gaynay Mali be goto gaynay goto gaynta dey on non be gaynay goto gaynta ko no be gaynay non no goto gaynay be Mali be goto gaynay awa joni ara en salmini be Mali ben fo mimmi do andi be Mali ben hibe mottondiri ko dum sibe gayni joni ndangan grande na taka ndo kaga do brahiro hamba to sabu ko tante wete kadi ko to kundal en yuri tike be kundara be fo kundara termese fo hirutama nani dara termese bajar yera top fopu salminama no be fo be salminama ono la inde yetode DJ Bella Joli minnete DJ Bella Joli way okay ono gaddo hira weltana emission mo wono laba wallahi merci beaucoup weltani kema are mo mede fala ono yo ko do ya so habi fata ko no yande ma dano ka somba ko yando ne bale o somba kilib makko yalto ne bale on d'accord voilà okay are men to de ngondo merci beaucoup Amadou Sadio ba ben toya jarama mi welti kenani okay bon da merci beaucoup grand merci donc haray ko ni tigi kadi e burini be Kaolack ben kadi salminama mi yo Jama TV ko partout adnal law wona ka hala goy Jama TV dum don ko partout adnal law fewno do wona mene wadi ko télévision ngon passé nebi ko woni ka lay so jawi gonga Youssou Ndour télé bu takke bo legi ken amutul jamm mais fo ngi am jamm de voilà haray tigi on e weltani ke Jama moƴƴa hande non ko Amadou Badja woni siwdelan do hande Badja nde no jodi do nani teddugal Jama fo hande men takko ando acha yedde goddo kay allo on jarama do ga jam no marsude nala to jantum golle den alhamdulillah do nodda mi hondo do make honno wala make Modi Boubacar Bari mane nodda on Almadi ko gonga go Modi Boubacar Bari on dum fewndi to akuna yalla sina meden do awa golde no yaade seeda Modi Boubacar Bari boro lagine ke oui DJ oui vraiment la vertique émission me wetti kadi Jama TV nam me wetti kadi gido Jama DJ wuri andi pour le foot wi wo ko wadante ko fiyo wole wallahi wolrante kadi ko fi wadi way sa jetti njuri a watti sukara watti njuri ara ko ya duddi na do ya welno donc ka tigi ko torto den yimbe men ginembe wombe do be yobe wadu sifano jije wuri wadiri ni way parce que gollama do no gollede kadi kono ko wona gollede ko fu wala ko gollano ko fu ko janambe won den e gollande wallahi te koko won den golde ene wonbe golde ben hide mari yimbe men wawbe wadde sifa koko be wadi way hande si be jabanno en bi lawnu haray no feƴƴino ka fewn den do la poy
a faami ka mais ka tigi tigi ko trop dembe yobe andu ɗum ɗo ko wiyete ko comme no ɓe wiyata noon enen ko en puyɓe mais puyɗo gollata ɗum laapoy a faami ka par ce que so a ndaari hannde wono studio ka DJ wuri ɗon Jama TV e puyɗo wawata wadde ɗum ɗon laapoy no wawi noon wonde ko puydan kono noon puyɗo kadi wawata wadde ɗum wallahi aussitôt kadi jijeɓe animateur ɓe wonɓe Sénégal ɗo ɓen ɓe wayi koye cakanɓe woni affaire sama kala tu woni haaju maɓɓe Iblisa mais Iblisa mo jijeɓe watta on kadi no waɗi ha no natti woɓɓe kadi laggine hara ko jibinaɓe ɗo jandi ɗo wallahi azim no waɗɗiɓe kadi yiɗiniɓe piiji guinéenɓe ko waɗayno ko ɓe anda no fimu way yoɓe wattan yila e ɗin piiji ɓe anda laggine ko en fof kafi leggal ngal kangal neeɓi kade ndiyam wokangal neeɓi kale ndiyam nga wontata noora la pos goɗɗo si tawi woni mama makko minnuma hala ko mama makko jibina ɗo moɓe makko ɓen jibina ɗo so jibina ɗo on lantaki siko ɗo woni ka maɓɓe ka lala poye ɗum ɗo kono noon moyde erreur ko ɓe yettoma ka guinéenjo pullo Fuuta ka koɗo walla ka guinéenjo way antu noon kam wi toon de andi mindi makko mama makko donc mais kanko so waɗi ɗo moydere ɓe yettoma ka guinéenjo wallahi donc koɓe faala haalande jama on ko gerta o ko gerta kama tum DJ Buba nam mi ko paalima hiɗa andi kam yehi lagine ɗe ballo andi ko oto Sénégal men naɓori way min e policier jo ko min gertuno ha men natoy ka bureau makko way o yi oto wangal ko numéro Sénégal way o yi menen wonɓe toon ɓen fof ala nanowo sina pulal fayda men ala wolde haala go way o landi kaydeji ɗin fop o tawi ala ka timmi tawi ala ko ñamira o wi wo menen esse meɗen mari kandande par ce que komin étranger ɓe way mi jaabi policier termo yaɗo windimo garan a fenay woni fiyo ɗum wiyanɗa mi fenay en tant que un commandant wimi ko an gomi commandant jo daratoɓe laawol ma fuuriya oto min mo fenay woni mi fiyon ɗum min mo wi oto wangal ko numéro étranger way kono na étranger ɓe jogiiɓe oto wallahi min komi pullo mi yaltinanimo consulaire o jaɓi consulaire o jogiti mi yaltinanimo carte d'identité Guinée o jaɓi carte d'identité o jogiti mi yaltinanimo vaccination ngan on o jogiti ɓay min gayni mi yehi ka bureau o wowli soso mi jaabi soso o wilam mais pourquoi min o fena wimi par ce que a fenayi min mi wi oto wanga men jogi ko étranger to ayi hay fusi ko manque hay laissé passer ambassade meɗen jogui pour respectugol mais onon respecta hoore mum wallahi donc hande no woodi piiji goo hay ka masi a wattana alhila ɓe hollete ko a étranger jo siɗa yiɗa jogui ko étranger jo jeeyi kono noon min mi wiyetnoɓe ɗo ko ɗo mi jibina mi janɗi ko ɗo mi andi to mi ɗaɓɓoya woni ɓay ka mo wela si Allah addi keɓal on tigi heɓa ka way sooda oto ka won ɗon wallahi ok si wi ɗo mi yilto kadi e frère Malal Bari ayiɗa andi no yahan complément no toon ko min salima dorde no gasi no mi andi min hari mi andaɓe yokkilan complet ka non notulan atan naafi koɓe waɗatma komi woni wolde mais ko fii koɓe waɗi komi woni wolde way andi min mi andaɓe yokkilan complet ka mi faala weltanade ɓe koɓe waɗi ɗon kon way par ce que enen guinéen on kadi côté ɗon hiɗen waɗi faiblesse enen en sikkay si émission waɗama en ƴetti en waɗi émission sponsorisé haray ko perdi wallahi non seulement wona perdi few par ce que wonno Malal Bari waɗi ɗum ɗo ni sa wattike ɗum ɗo hande no wawi wonde sabu ɗum ɗo joni ɓe kiliyani goɗɗo goo janggo way si ɓe waɗani ɗum goɗɗo goo kadi ɗum kadi no wawi yajude kadi waɗana ɗum goɗɗo goo kadi janggo lapoy bon mais enen hiɗe mari on probléme émission waɗay ɗo haɗa ɓe yiɗi émission on mo mari visibilité mo mari appel est ce que a faami mais pour yoɓe ƴettu matériel maɓɓe produit moɓe yeeyata on ɓe adda ɓe teganan ka tabal ɗo publicanalanmo ɓe watta ɗum lapoy non seulement 10 000 francs moɓe watta ɗon on walla 20 000 fi o émission on avance ko ɗum ɗon woni ko tusta ɓe wallahi
bon min ko frère mara waddo ko vraiment mi weltani kebe merci beaucoup parce que be holli jama on ka dum do ko duwa wadede ouais a yaltinay hunde si heba hunde wallahi azim ka tigi bayare wobbe no baawo vraiment mi weltike lajene ke ko merci wa DJ walla ko emba minisi ko emba minisi e samedi mercredi on 21h ha 22h30 lajene ke ko lagine ke merci beaucoup kadi mi nama bon anniversaire ouais merci et toi aussi inchallah et toi aussi ya Allah tawno inchallah d'accord merci beaucoup voilà ara ko DJ Bouba lagine ke doyen jong ka émission ji amen do ka télévision ngamen parce que dandi mo kala no mari ko elti dum seedara mi salmine saybatu ɓeygu makko e salmine famille makko fop e kala mo jododi do fen ɗon ngor salmine ɓe ngorɓe fof wa salmine aliou bari ɓeygu makko mariam ɓiɓɓe makko ɓe fen ɗon lagine e ka maɓɓene vacances salminen ɓe fop kadi en accale e goto ko ɗo mi salminta kadi maren ɓe ka anniversaire le 3 décembre teddungal communauté guinéen on fop e ɗon andi communauté guinéen on e no besoin mi suuva men daray est ce que hiɓe yiɗi comme no DJ Bouba worini hiɓe yiɗi émission ji ɗin ko watta ko est ce que ɓe a soutenude kadi wonɓe ka wadde émission ji ɗin ga par ce que mi yata min ɗaɓɓira goto 100 francs et 200 ko mi watta ɗo kon ɓe sikka ko fiya men hara non par ce que ñande men accidi yo émission anayi woɓɓe nodda men ɓenna ko honɗum accidi ɗon émission donc hari mo nafi donc c'est pour cela que chaque année si Allah jaɓi si meɗa wadde hunde men noddita jama on fof ɓe jooɗo yoɓoɓe 2000 yoɓa yoɓoɓe 3000 yoɓa yoɓoɓe 5000 yoɓa fii to soutenugol animateur ɓe wonɓe ga ɓen kadi andi toon namo kala waɗata men ɗum ɗo ɗi coñci watte ɗum walla paɗe watte ɗum walla déplacement ji amen ɗi min waɗata surtout min waɗa prisigo jama on yiya mo kala noon ɓe sikka ko intérêt amen personnel mais alors que c'est pas ça haray men toroto jama on le 3 décembre foppu eto hewtoya ñaani night si Allah waɗan ɗum jaɓi par ce que ɗon andi Jama TV no mari anniversaire ji ɗiɗi waɗeteɗi on andi DJ Bouba kadi anniversaire makko inchallah jaɓi si mi yiwiɗa ko ɗami woni attaqude par ce que c'est nous dan nugo nga portoɓe hara eno mi salminay wono maren ɓe am ɓen Aissatou Bari Dakar bas depuis Medina ko ɓen ɗon ɗiɗo woni lo maren goto anniversaire bela joli ɗon iyen ɗon aren ka paren ji ɗin ɗiɗi payku sare ngal paygal labangal ɗon adi kanko woni paren donere on e kanko Balde le boss depuis Grand Yoff hara kamɓe woni paremɓe ɓen ɗiɗo kamɓe kadi ɓen kadi ko folo mo kala maɓɓe ɓe ɗaɓɓani ɓe couple voilà ɗaɓɓani paykum sare couple ɗaɓɓani Balde le boss couple ala ƴetten goɗɗo ka ligne allo oɗo danko bo bon taw voilà si feƴƴi ɗon hara en salmini jama ɗon andi mi ara kadi le 24 décembre l'homme de 24 décembre noon no jooɗi yeeso an ɗo ɗum ko hombo ko kanko wiyete mi innayi bala mi wolu inde label on mi wola inde ma kanko créiɗo label on monsieur Amadou Badial Longfort jibinande télémile kono noon o anda toon yaafo ɗon noon ɓe télémile ɓen ko inde o mari toon o anda télémile donc haray ko kanko woni ko nodditi on le 24 décembre ɗo e stade Iba Mar Diop ko hombo woni addude ko anticrisi l'homme fort e kanko Mamed Junior Fatako o wi le 24 décembre ko samedi tombata ko en fottu e stade Iba Mar Diop wonɓe Sénégal ɗo ɓen noon imo jonni men jeu concours kono si men gayni famani de joni ka service commercial après men arta jeu concours ji inchallah lan ɗon jaabi ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 oui ko Aissatou nodduɗa an ɗo ko Amadou on ɗo merci beaucoup merci ara o juumu quoi ɗo na Aissatou won ɗo donc haray si Allah jaɓi so simen foppi joni ka service commercial hara padde lundi are o haray libérama piiji ɗin fof jeu concours ji mo prépari ɗo ha le 24 décembre mi yetto jeu concours ji ɗin noon mi ara e mon après donc ɗon samre Alkazayon kankadi mo tawa e concert on e woɓɓe kadi woɓɓe goo artiste guinéen ngal no tawa ka concert moƴƴa donc iyen ɗon are le 31 décembre iɗon andi ko alliance de la sous-région woni ko organise festival FIFOP ɗo e Sénégal e stadium Iba Mar Diop le 31 décembre haray jama kadi yo prépare bagada won son équipe mum on Bineti Mali équipe mum on e artiste ɓe woɓɓe goo wonɓe Sénégal ɗo ƴette goɗɗo ka ligne allo oui jarama DJ Bel na la toon. Jam tun ɗon e jam. Billahi wallahi ɗa welami ko wolla ɗo ko kangom bo.
ko pay kum pita Allah no hande pita mami wota pita go jango honto pita timbi Madina honto timbi Madina tigi wolanta la mi anda Ningelande ka mi salmini ɓe Ningelande ɓen fop awan salmitam no mi weltanike ma moƴƴa nani awo lan habbima ko addanɗa en ka kekiɗo ɗo ko gan kadi awo miɗo heɗima dédication ko mboy mbo hokkata na ko mboy mbo wonɗa hokkude dédication lan hokkana ɗo hotoroɓe pita ɓen fof ha timbi Madina merci beaucoup en salminiɓe fop goto wona o ma o lan hokkade wonjije Bouba ɓe Jariw ɓe Mariama ɓe Kotobowe konto wonɗa men noddude an na honto wonɗa men noddude lan Ngor ka ɓe Ngor ɓe fof salminama goto nani awo merci beaucoup merci beaucoup ara en salmini jama on fop si ji o noddi la wi dije belara no welala parce que mimi yedi ko min ko rebe burani mi worbe dum fala do dum wala haray ko do salminte en fop en accali hay goto régime dar do no mi fotra seda yandi morami assalamu alaikum allo oh la mi lelatama ɓawo bunginamo nene wala ara salmini bunginaɓe fop jaɓɓe bunginede ɓe ƴette goɗɗo ka ligne allo ay nam ko émission wonɗo mi yettinimiram jarama la émission wonɗago e kadi ala to alhamdulillah ama jam moƴƴa de ka nodduɗa ɗo ɗayne honoɗa noddami honto ɗayne honnoɗa noddami honto ɗayne Alpha Amadou depuis Rebos salminima Alpha Amadou a jali dey ok merci beaucoup Alpha Amadou depuis Rebos ara salminima kanka e noddugol makko ngol haray souvent aray numéro téléphone on ko 78 116 82 38 mono fala yewde DJ Bella Joli direct ka émission haray ko ɗusi joni mi walani on programme ji émission ji ɗi fo ko ɗo mi salmita korka depuis bentali kankadi mo fendo mo wali mo darde émission on salminimo moƴƴa no feewi salmina jadu kundara kankan darde émission on no feewi salminen kadi Munas madame Sakou salminama Kamari Fala e salminen kay Ramatullahi Gejiway kanka do salminama wala ara kanka do salminama moƴƴa ko fe kankar Mari Fala tawa e salminen wano Hajja depuis France nyande ngo noddanno e bela landa démission ma on depuis France aw katala dédicace an kadi adna ngero acha ƴette goddo ka ligne allo ok haray salminen wano Rahmatullahi encore une fois kala tawaɗo ka Mari Fala salminama salminen Jeynabou Ba golf kanka ɗo salminama e salminen Nafissatou Mari Fala depuis Grand Dakar salminen wano Hasanatou madame Camara so tawi mi trompaki madame Camara Aissatou Bari Grand Dakar maren jon ka anniversaire DJ Bella Joli e salminen wano kanko Ramatullahi Sarane e miñam makko kanin kadi ɓe fof ko Sarane ɓe yettara en salminiɓe ɓe timmadina ɓen fof e salminen association ji ɗi fop en accali hay e goto ɗo mi salminta wano Jeynabou depuis Grand Yoff kan salminama Hawa Grand Yoff salminama Hadiyatou depuis Jamñaƴo salminama Hasanatou Firia kanka ɗo salminama e en salmini kadi minni on salminen Habibatou depuis Médina Aïssa Daleng depuis Médina Mariama depuis Médina Salimata depuis Médina Hadja Mariama Mboyri he kala tawaɗo ka alliance de la sous-région e ngaccali hay goto haray si goɗɗo no kali jette sina ɗum addanalan ɗon clip maɗɗa o acca ƴette goɗɗo ka ligne allo on jarama alhamdulillah ɗa noddanmi honto ɗawi e honno ok merci mi sikki ɗum oɗo waɗali pré haray salminen kadi wono DJ Yaya Longfort
kanko geri femdo e kanko e Billy Boy fi anniversaire DJ Bella Joli le 3 décembre do e Nyani Night Club minno salminama salmina équipe Passion 224 ton fop hay goto en actuali allo allo mi tori ko yandi so noddaylan wotan ɓeydu télé o nga feƴƴita nantudiren enen acca mi salmina Boubacar ambassade kankadi fen ɗomo da démission on salminen wano grand Matar depuis Wakam salminen Aliou Sarkozy no salmina salminen kadi allo assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On jarama nala to mi ɗon e jam. Alhamdulillah anno no marsude. Jantun alhamdulillah ko mi Rahmatullah on to e mum. Rahmatullah Diallo wontude Medina. Rahmatullah Diallo Medina. Mi salminima Rahmatullah. Kono meditade me émission mo no foti moƴƴanan alhamdulillah. Merci beaucoup Rahmatullah ko onon fotini onon daroɓe noddaɓe nani. Rue 25 angal 22. Merci Rahmatullah ɗuyta télé on seeɗa wawi famodirde mi salminiɓe Rue 25 ɓen fof. Kadi miɗo salmina kala heɗitiɗo e ngaw émission mon ɗo fof. Jarama Rahmatullah. Allah ɓeydu jokkere en ɗanɓe. Allahumma amina. Allah hawrindin ngananen e gonɓe golluɗuɓe ɓen. Amin Rahmatullah amin. Jarama albarka. Merci beaucoup Rahmatullah jarama. Merci beaucoup salminen Souleymane Barika SB Vision kanko ni vice président on salminen kanko kadi Aliou Faro o salminama depuis to salminen Babalay o salminama kankadi Babalay Masi salminama kanko Ousmane Bappa salminen mo salminen Didio Masi salminen monsieur Sidi Ndey le président jeunesse moyen guinéen o salminama salmina monsieur Wuri Thialere kankadi mo salmina en tant que président de haut conseil à l'étranger o salminama kankadi moƴƴa président mala bari bantingel woni chargé de l'organisation awa ɗo non golle ari andi joni président woni chargé de l'organisation toute Guinée Badiane sa ƴetta l'autorisation conseil awa attention de allo on killinimen ɗon ka yette bariɓe ɗon. Donc an ka yette on ɗum yo ɗum kam yette barijo de yo sitta joni hari monike déjà kono tawi mi jippini ɓerden joni mi nanani hari monike lawide ko ɓeɓe sonsoliji ɗin an komin yette bariɓe ko ɗum waysi mi wi on killinimen ko yette bariɓe ɗon non bari goto gayno billahi haysi ko fuure na noon fi koye wurɓe ka yette bari goto gayno konto e Guinée kamen na konto e lagine kamen honto e lagine kamen kamen ko pita honto e pita timbitunni jaga no ɓe jaga ɓe fof salminama kombo yombo taw anɗa to wolanimo jaga eɗen jooɗi Kolobane mi salmini ceerno Amadou Jaga awa si Allah jaɓi andimo ka joni a taguitane men yette bari on de ɗum ɗo no weeli fof. Merci beaucoup nani ñande woy so on jarama o émission mon ɗo no foti moƴƴana. Merci beaucoup merci miɗo weltani on nani wala hara en salmini jama misiji rewɓe nodda wi émission no weeli no ɓuranimmi worɓe noddanmin émission no weeli si debbo hikkaki noggo goɗɗo rewne voilà halla gadi ka président haut conseil on président l'organisation de haut conseil andi jama on jama on ɓe famali ko président malal waɗa président organisation de haut conseil à l'étranger ko kala ko guinéenjo organisata ɗo joni noon kayɗiji ɗi rewa e juuɗe makko Badiane investire on ara woni ɗaɓɓi kayɗiji ma ɗi valable mais waldanama conseil on nani ala acca allo oui denga fatte dijum merci balnala voilà aray tigi on en salmini jama on en salmini wonɓe ka bureau de haut conseil ɓen fop
ɓayɗo andi fewno ɗo ko président wuri calere woni ka chargé de conseil kanko ni président on Issaga Tog mon on Issaga Tog mon ɗon kanko joni ka loisir ka sport ka culte ka jeunesse kanko halfina kadi Sénégal ɗo min non ko tanoro jiɗin tumɓe suɓi Allah kadi waɗi ka vote ɓe gagni goto suɓa ɗon poste dey ko poste ji ɗin mo kala suɓi wongol président mum ko vote kadi waɗa ale ƴetten goɗɗo ka ligne allo donc haray en salmini jama moƴƴa vraiment émission on koni tun kadi tous les jeudis non haray ko 22h destination 23h si tawi tun en ɓeydi ɗo seeɗanɓere ko tarduɗen konkono woni 59 minutes haray voilà en tarduno 15 minutes en watta 15 minutes tan wawi continue wona 1h30 juste émission on addani ɗon si tawi ɗakkali ɗon anticrési awa si tawi kala ɗon anticrési addala mo kalɗa ɗon o ɓay hande ma anticrési tege ƴetten ɗo gali allo yo fonno habba allo ok may ndiye madduɗa ɗo joni attun taw merci beaucoup anticrési on ji anticrési Mohamed Fadako c'est-à-dire ko face à face wona le 24 décembre minno miɗo ani pihu gotum par ce que artiste guinéen ɓen no ga Alkaza yo no wi anticrési ɓuratamo yimɓe walla Mohamed Fadako mi yi kadi buy après mi aray mi yaltina fiji ɗi mi dara ko hombo e hombo woni ka fiji go voilà Hezbo Rap déjà est prêt pour participer le 24 décembre si Allah jaɓi bientôt ara ɓe ari kamɓe kadi ka plateau ɗo hiɗon andi semaine prochaine aray ko enen e Paykun Sare yontere hande lendi jeudi ko enen e Paykun Sare ka émission dariɗa ɗo paren jon allo voilà kono mi yewti on ni Paykun Sare si Allah jaɓoni invité on yontere hande e jeudi par de 22h par ce que ɗon andi mi yi kamɓe blogueur ɓen ɗo ɓe waɗi ɗo goɗɗum jama o yanti conteste ɗum ɗon wi duwano ka waɗede mais kanko wara waɗana en o andina en ko honɗum wasi ɓe waɗi ɗum ɗon e ko réconciliation gonɗum ko hakkille honɗum ɓe ɓe ɗum ɗon ƴette goɗɗo ka ligne allo oui allo oui voilà oɗo on jarama ɗay jang jam tu ɗa noddami on to ɗayne honno komin inete Aissatou ɓiɗɗo Kadiat Dagui o ri 43 Aissatou mo Kadiatou Dagui no hajja Kadiatou Dagui ɓe jang hiɓe jam salminama ɗon nani Aissatou na minni on salminama ɗon nani awa ifano yon okkan son sayfon ne keso wota accidu télé on dey nan na jogo ɗon fanka mi hokkete sayfon joni nani awa si Allah jaɓi Aissatou awa ɓe Dagui fo salminama on ganditi taw Kadiatuɓɓe mi andi mo moƴƴa non awa mi salminimo moƴƴa kadi nani awa merci beaucoup Aissatou voilà merci beaucoup e salmini ɓe Dagui ɓe Diaga yaari ha Bouma fo salminama mi salmina Kotoju e Binta Bengu makko e ɓiɓɓe makko ɓen fo e kala mo joɗodi fewno ɗo ri 5 ɓe darde émission on salminama ɓe salmitama e salminen kadi Hawa depuis Fas mi salmina wala Hawa 100% Fouta depuis Fas allez salamu aleykum allo oui gara ɗuɗi téléma on seeɗa miɗo heeɗima salamu aleykum wa aleykum salam ko Malan Habibou way Panzi Kinjo no marsude ɗay jang welle konto ndalang eno dude ayno men aslem ɓe fo ɓe jang ɓe jang alhamdulillah modi miɗo weltani o moƴƴa nani yeah ko teddugal le mon Habibou le 3 décembre anniversaire lango nani ko Panzi Kinjo 224 d'accord ok mi fala kono men hombo
Nyade seda. Seeda no munya ko mo fala mi okondo. Ah? Ombo fala mi okon. Mana ko pinjo. Pinjon. Pinjo. D'accord. Awado no me fala avec alaji. Merci, d'accord. Dari pop. D'accord. Merci beaucoup ara weltani ke asel be fo e be salminama vraiment kono mi wurene ni télé no dare de partout fewno do alhamdulillah rabbil alamin yalla yaw beyda hara de salmini téléspectateur ben fop jonno ne batara ere men de yoni seda kono no wodi morceau mi no wodi clip mo mi tora Habibou Fatako nouveau clip Macon hara PDG wadon don pré passé on don mi tora mo ko dudi arten après si buri don are ngi sayfon addanalan raga bollal baydandi ko ma on tege jette goddo kaligne allo oui on jarama idon e jang alhamdulillah do make on do noddami honto make Mamadou Alpha Diallo depuis on ton do menodo on do ha face de l'homme Mamadou Alpha Diallo face de l'homme ouais l'enfant de Kundara Badiar mi salmini be Kundara ben fop kadi on weltana wono kadi don radio ko wonnon merci beaucoup ko kata don kadi nam ala landi don bagala wonso yo kaajo fere on ha famondire wa d'accord wa famondire kadi non ngara la on kadi mo Badiar bo landi bagada ha be consultable kadi landi bagada wonso ngara 31 décembre Dakar ka merci beaucoup DJ ara weltani ke mamoja il y a pas de problème ko ngotum bonne suite yodara ndara no abion kon non songango mi da abi mo de il y a pas de problème nan d'accord merci beaucoup voilà aray toujours ko nyande wo nyande en beyday tun kadi torade duwa to de maw en ben duwa yalla wadu télévision ngon ko falden don o ya ha dow o ya ha naten biento mi yedi on en yaay ka TNT harana kabul won don e nangude ko pal force on nangay tele on kala ko fala don min ni on non tele on kay mari application kala fala do kadi na sanati ka paramètre a télécharger application Jama TV on sa wadi ka Jama TV application aye mo don donc wawa télécharger de ndara kadi tele on ka téléphone ma ka partout ka on ka bureau ma ka on do jette goddo kaligne allo wala aray mi kono mi yewri on non toujours aray en salmini jama fop ona o ma o hay goto yeggita lisina yeggito dore mum association ji din fop en accali hay goto salminen garan Abdul Bambara en salmini o modja kankadi mari association fi solidarité kankadi kongo jogi e salminen be sereji din fop ona o ma o jette ngadi goddo ka dokku allo merci beaucoup en salmini ben donc kadi salminen Hajja Binta Yombol Empek Charoy salminen ama taximan aray general picking no bi fatunde fon do molagine kono non aray no wodi ko watte parce Empek e Amadou taximan hewte kala bay poy allo oui jarama no marsude do nge jang antu nala to no bengure alhamdulillah do nodda men honto do make honno ay ko Diallo Madou Mala depuis le mal yembere gol Dakar Asalem Ray Mamadou Malado Mamadou Malal Mali yembere wol Dakar Asalem Ray Mamadou Malal Mali yembere Asalem Ray way côté école Madial Sall mi salmini wonbe Asalem Ray ben fop way ara ko non tas moto ko 3 ru no ngade moƴƴa wa 3 ru fop no hiwra jarama mi do weltani on Anis café fop no hiwra partenaire men 4 ru fop no hiwra meden weltani on nani sama ko émission mo walla ba may ndara mo chaque fois men ndara mo ma sha Allah merci beaucoup merci mi salmini be Kundara Badiar be fop ok Mamadou Malal Mali Zakunda ok Mamadou Malal be Mali yembere fo salmina Mali yembere ko ka pellade Mali to ko Mali ka min nebale deseme ko mi Mali sanani ton ko fello a wowta to ok ara mi salmini kadi pay ko yang ko yibe Korka Diallo kay may Boubacar e madame Diamo hante jari kato d'accord ara salmini gine le fop ala ciara dal merci beaucoup ok merci jarama muy merci Mamadou Malal
mali embere goto gaynay Binta Jawne kadi salminama ko fewi vice president ka Sere Jo Diallo kankadi mo salmina moƴƴa Aminatou depuis Medina kadi salminama kankadi vraiment mo wakkili ka côté vraiment ka golle fo en salmini kanko Aminatou Ridis o salmine kadi Mariama Mas wala en kadi salminama e salminen kadi Mariama Jawne Marama Jawne depuis Rebos kanka do sayma Mamadou Binta depuis Rebos salminama Boubacar Horeya kadi salminama ƴette goɗɗo kadi ka ligne allo voilà merci oɗo e Blaki PDG salminen Hadiyatou Bobon kun kadi salminama Hadiyatou an kadi salminima ko feewi no feewi vraiment miɗo weltanima moƴƴa jiwo e salminen kadi kalmon danɗa hoɗo ma aja ƴetten goɗɗo ka ligne allo DJ nam allo DJ oui ça va no marsude andu no welde alhamdulillah marsu komboni Ibou no way ça va no marsude kono yettudal kono fewndi Rebos ka wonɗon ɗon fewno ni to mama merci beaucoup wallahi menen da merci miɗo weltani o moƴƴa merci la kanal pala makro d'accord la ngedi maybo dédicace Kode di ko labo d'accord ko kay ser ba mendim tanda ben d'accord d'accord merci beaucoup mi weltani ke o moƴƴa Ibou mi ndaara kile mo mi hokkuma ɗo wo ko an jeeyi merci mi salmina ɓe pellel ɓen fof ok mi yeggitali ɓe kenkon kadi ɓay ko onen hay babba yari kafe ko enen merci beaucoup aray vraiment jama no salmina c'est à dire si mi yimo siɓɓe amɓe nodda ka télévision nder la weltaniɓe par ce que goɗɗo ala ɓuuri siɗɗo mum ko murtuɗa ala ɓuuri siɗɗo ma vraiment si haaju ma gase ko siɗɗo ma o si kala ko gasetetal ko siɗɗo ma ara mi salmini Ibou depuis Rebos mi salmini kanko kala mo woni golde katalier ɗon kadi fof miɗo weltani on vraiment miɗo ena on sappo e yalla ɓeydu jokkere nan nden antournen voilà salminen DJ Boss kanka ɗo salminama Grand Kaba depuis Grand Yoff salminen Kopengan depuis Grand Yoff acca en arta e ɗum ɗon merci Amadou aussi pellal kankadi fewno ɗo mo darde émission on depuis Grand Yoff salminen ɓe gorko Sousay Aslem Montagne kankadi mo darde émission on salminen noon ɓendarma en tout cas toujours ɓe andere ɗen ka émission men daroyiɗa min ni on lendije ɗen foore 14h-15h kono e Bella Joli lendije ɗen kadi 22h-23h émission laaɓa e poyi kono noon jamano dogude laaɓa e poyi on de invité aɗo laaɓa e poyi wono dogude en invité no merci wuri calere ka feƴƴi ko tawi ndiyan ɗan saaƴi ɓeɓi probléme ka galle wo donc joni noon en artay e lendi si Allah ran ɗon jaaɓi ƴetten goɗɗo ka ligne allo oui hiɗon e janno marsude jantum alhamdulillah hiɗon noddanmi honto ɗon inne honno nodda depuis Rebos a nodda depuis Rebos ɗawi e honno Aissatou Bari yette bari goto gaynay goy merci voilà Aissatou Bari lan heɗima ko addanɗa ga kikiɗe ɗo an kadi no fanno ɗon dow son goto King Jos no tawa 30 le 24 goy ka concert na hiɗa andi King Jos no tawa le 24 ka concert on bo concert woɗa ɗo Iba Mari on le 24 anti Crazy Mohamed Fatako le 24 décembre ka kono woni fansi ɓe King Jos ɓen si Allah jaɓi hen yewti ok inchallah o nani d'accord merci beaucoup Aissatou
Voilà, merci aray ko ni tun e dum acha clip régime e Allah di donc akupilang appétit yon acha allo ɓeydu fois ma on seeɗa mi alama e nande ɓeydu fois ma on seeɗa alhamdulillah yan kadi no welde alhamdulillah ɗa noddanmi hon to ɗa wiye honno na subhanallahi awa andi mi problème jinna woni problème jinna woni mi susata a rukku ngo rukku jinna mo yeyi ton tika jinna nangatamo ko non serata on tigi ɗon quoi ça va alhamdulillah no muña nani merci beaucoup merci ko noon ɓuri labinde allahumma amina merci beaucoup d'accord merci jarama angame tawkude ok d'accord merci miɗo weltanima moƴƴa no enen koye Guinée en tout cas merci beaucoup d'accord merci beaucoup ara mi weltike nani voilà may wo bala ɓe rukku jinne fo salminama ande mi sutta jinnaji ɗin ceerno ande mo supervise de lando min nelama ya sodno andi ya sodo ya mbusu kadi kadi ko ma telemile tun acca DJ si tawi ton no ɓendu may mi haaldi e babam ɓe inni kamɓe kaɓe suɓanima ɗon oɗon jonga
Allô? Allô, oui. Merci beaucoup. Aray tigi on nebata wayno dire do ngande mission men on lanni depuis en fawido 10 minutes nebata fa en 10 minutes. Donc kon non ko enen jeyi parce que si yimɓe noddude kadi koppugol yimɓe accita jama on hareno intéressé mission on c'est pour cela hire wonde seeɗa lo salmitin tayere ɓen fop e ngaccale hay goto tayere ɓen fop fuɗɗoren surtout ma ibbu nodduɗo on salminen kadi juma depuis Rineve angal 6 Medina aray kankadi o salminama kanko e fay makko fo salminen binta ɓengu makko depuis Fass ƴetten dernier auditeur wawi waynodirde. Allô? Allô, DJ, ça va? No marsude? Ça va bien. Alhamdulillah. Hombo? La voilà, quand tu dis quand. Kombo? Bari taximan. Bari taximan. Hey. Day jang? Ayo dala, bengon. Alhamdulillah. Mi do hedima kombo falada. Mik paraya ko na Gambia, dango ne chango mengo Gambia. Mik paraya ka? Ngodanga ne chango mengo Gambia. Gambia dan ko de chango mengo Gambia. Kongol wete Gambia. Okay, Johnny, hedi wo nani? D'accord, nani? Okay, merci waay. Bari taximan ya yagde. Okay, taximan. Alebi ankadi. O Gambia on data wadi. Ok, d'accord. Merci Bari taximan ara kono nitung sifani e nitung ara émission on ara en salmini noddu ben fop wombe ka page Facebook ben fop e ngacci ala goto simi wala no inde ben do na fila reni fo nani watta no ngila téléphone no yetta so donc salminen DJ Lamzo kankadi anniversaire makko le 17 septembre donc kadi ma voilà do ngandi bay payen kun no wakkili kankadi salminimo e salminen kala mon dawro manon e wawno participer de émission on hande e jeudi min ni onno yontere hande ko ne pay ku sarara den do si Allah no jabi 22h ido ngandi le 3 décembre kanko pay ku sare balde le boss ko be woni marembe soirée on parembe soirée on pardon ya fodon parembe soirée on donc ka marembe soirée on ko basin depuis Medina Aissatou Bari depuis Grand Dakar hara ko teddungal kadi jama on don yobe préparo arobe groupe yaro Medina hamma Medina ammo be Grand Dakar be hamma Grand Dakar parce que goddo kayno imposi Pikine woma wona mare kankadi ara mi arda e makko nyande go kankadi geju way kadi mi dabba e goddo la ngandum mi dabbata ton kadi salla jabi geju way donc mi dabba kadi Grand Dakar ha joni heddi goddo mi dabbata ara tigi o city avion kadi mi dabba goddo haɗo sadi mi ɗaɓɓay do jama on mi hawta e fof jama on de ñande jokka en ɗan ka anniversaire DJ Bella Joli le 3 décembre l'an 2022 o ñani night entrain non préventi alade min soirée an préventi ɓayna mi fenu ɗum ɗon moko ba feƴƴani préventi aray ko 3000 francs woni entrée jours 5000 francs VIP ɗum ko fi janɗuɓe ɓen hekkuɓe men ɓen ko ɓen ɗo yata ka VIP loge dow par ce que ɓe wilan VIP no 10 000 20 000 mais ɓayna en sondu jama on VIP ko 5 000 ka amete to ley ton ka enen fay koye ɓurete ngawta ton ɗum ko 3000 francs CFA haray no wodi noon ticket VIP ɗen ɗon no wodi spécial avant concert on ɗen ɗon no wodi ticket VIP on no wodi 5 000 ji ɗin no wodi haray kadi lettre soutien ji ɗin parce que ɗo gandi autorité e men ɓen fop en naɓana mo kala lettre soutien mo kala yo habbo lettre soutien mum on si Allah jaaɓi président SB Vision on haray salminama ka feewi merci haray mi salmini jama on fop kala annoɗo vraiment ne wadde émission Ndaro Yiɗa on no andunomo ka Jama TV merci beaucoup merci PDG Wuri merci Amadou Badiam merci le caméraman merci Thierno kala wonnoɓe dal kay studio gaɓe fof salminama on se dit bye lundi 14h 15h ka émission Hotire Fouta merci ciao.